sarsi silo ka si kapado no sipung ka social media si no he TSD search committee ka ngata mi he ka election commissioner mi ne ka content ko ne adon o he ka pare mi che kon detail pa no he mi highlight ka to public ranta chene si written chima o si kachi man mol ngado ke himno tanu pa pure pa ko ne lokol ka to ne ka content men num pa mate o ka region ka karan mi lokol ka to Oke, ngotanang palo sa ko da ngo सबसे पहले ननु का सौ का मीडिया तंग कंगम के इंटरव्यू ला चने ngo payara pa choy no cho ngo kapyo japa seka fulo ka 16 tarikho ngo social media ajinda ji o conference nge ka nam tare dote secretary pa ngo chimpa chimpe japa chimpa la ngo netam pana conference mudun el ngo aide ni ma rong etare tan sepundo ko sitang conference ngorong etar ingkama ongo netam pana metin la ngo search mala meka kele nge kana me seska search committee atang alibit pehno eje general secretary pa container pa hongo netam pana alidon system netam pana donel kaka kele nge mika lokoni motio ar nge ka chini motio 16 February amarampa molo search committee partiste search committee mi governing council ya mol ka executive body okla secretary chairman chimu dola patila la he katan search mate humyom na president post opit don humyom na secretary post opit don la search mulala molu hemi seal mulala before 15 days punodin conference amaram pa kapyo yao molu executive body atam handover mulala he ka seal cover select mutola ka don atami conference ka alo bot stage ka aro 16 ka no baji aro huli lala hona hute ko candidate done as per resolution hek motio heko ka don atami camping musmapa bot makas pa system do peno kintu unfortunate hoi don se kabaro ka khichiri che hoi don 16 tarik ka bot tidwalo amarampa 15 tarik ho meeting ako dote general conference meeting ako dote he ka amaran pa 16 tarik ka alion myo tache ngono tare candidate likana nola election commissioner ko TSD secretary chairman ko aro council member ka inga chairman ko ate molo ho ko da meeting takasala ichiche oboch mutu pehno meeting 15 tarik ka alo he ka bostu me molo discussion muslala he ka alo ako resolution move mutu je search committee ka mutola ka don ka ayo huna menando ne hetare atopa potami biliselala piling malalala container ji totela resolution mute hek moteo resolution mune moteo ngonuka pura sami search kang hage komo chikang ate heka hao nani aban revia ke search committee amate motare bilisema sesile pa nani revia ke huna ale bitinela chima hala lodo moka media briefing mani motio ya moka bini motio hopango sekabar ka elections ichuche idar udar tibial ngo helalala ngo complain mudone social media 16 ka aloka pura avan samesar ka press briefing मनेम का केले मो इनसो क्लियर लो दो हमको कल पता था कि हमारा लिस्ट में नहीं है ngो कैंडिडेट प्रेसिडेंट का सर्च कमिटी का लिस्ट ngो आमाल ngो चिंपाला ला नॉमिनेशन फाइल मतला लो दो हो पंगो हुना सर्च कमिटी में दोते कुने हुया ना से का वस्तु में लीक मते कुने सलो हम कने प्रॉब्लम लीनो पा सर्च कमिटी या लीक मते क्वा या तो मोल का समिट मतला का पुनोदिन का स्टूडियो का दोन वो म्यो या लीक मते क्वा हेमी इचे गवर्निंग काउंसिल में मैच तो पहला ngो कोलो कंप्लेंट बिते onim pa hekingo hala mudolo kota ngun TSD dodo kota tane so pundo kusitane ka highest body palido ngunu ka kaheja body palido ngunu नाम लेते समय में आम्या ला जोते ngunu mo mi respect का साथ आम्या ला दो हे का respect post आता में हे का respect हम कने चिन चिन मियो काका कले प्रेसिडेंट मासो साच कमिटी का मने जिजे पीते मतल दो कुरुसरा साहब लोग का सो ताबिन सार लोग का बामिनी में सार लोग का हागे अंसा लोग का चिन चिन मियो मुल तल दो इवन हे का तामी सलो चिचे बदनाम मुव दो
nambalo koda whoever chimpiote mo definitely ajian tamijal pera bijapa kalute hek motio polling hoite aru huna dar ko dotene search committee ka manen ka alin no dotene heka ta aro kapa bot pai kuma aru nge ka nama nani tacho ngemi search committee atang select mulala alete kintu selo he bot nam payam jido ngo single bot paite nge ka record he tan sepundu kun ka record do kino kunan tacho secretary makatal pere pa do kinela kintu si jijema nempa jijema lokoda whoever ato piling muslala mute definitely camping mute ngo ato mi chins ma ngami selonga ka nga takado papa no abot pere kont atom tu stonela but hijijema ngo bot tu stonum chima ngoti ko ama nga kendo don mo chiba selongo hem gan sentiment do nga ka o chika no tanio nem kon bot because do pa netamba no nomination pile mul ngam ta do kintu ngo mama hijijema ngam dar ko atilal mute ho pango heno jejeme laling keno artane sepunu kumita selo dark mubudo ayama pa ako kacho mulubudo miu kacho ako mubudo selongo hem gane epil manando pura samyo sab chika tani mi sangpa koda neka chimpane hukokna huna nimilik mula lukokune ichuche lukobido kukoda governing council chika selo favardo heka lukobomi action ladopa job tak heka ayama nimi petaka cholo do aro solimbo simi action chelama koda ayakema simi ngunu ekta tani ngo konti complain bitusilo ngo tanio ka ichuche chini pane malanja sekaja ka tansupundo kumika nami ayama do pakamun bom action la sala lo la heka mi action chela bi koda la ngo nge henyo hoy neka no heka complain pile moyo no heka siska previous heka TSD heka mol executive member me samin motan malo heka election commissioner me motan malo search committee me motan nge ka complain ngo governing council me ngo moto nang palo do kora sis inekun election ka hoka elekun ka cabinet atan solo dissolve doku ado asne atang gala mara ho pase singun ko governing council se rights done jaknga ka complain me receive modapa ho pango governing council me address mobdola ngomo mi complain bito hono nuka hisab on la hendo seka ka mistake ka likat lene no ka governing council ko likat mutale hendo malo ka search committee ko likat mutelu do ho lukato na governing council ke ngoso dola kenal ngo ayango papil mama election commission ko tare lila kenal ngo papil mama search committee ko click tido aru search committee search mula kula lala kamo ka ban lipa pamika handover mulyo mo hukona custodian pa atiat ni 15 days mi secretary ko chairman ko ya other cabinet ko hok late leak hobo pare hu ka leak mun bojai samyo sab compulsory momingo request muli ichelo kobito ko nem palo ko dangunu tanika society highest singun ka khai jadri ke simbod namu masa aru huka ayama pamen bomi panis modo pamana jalu ini lulus salngo epil modo ho no sisi ka sis already no heka complaint samit mut ko kora himi ka no heka ka mo lo ka action no ka lasa bo ka no nuk deadline bitopia heka time no pa no himi action labo hobo lage homo kora hara no pa dan ka mo no masan machila hala no ka bilta yo homol ko response no lane ngo siska ngaka chairman sarmingo samit mute as per possible nem kan yibe action latap ka kakatap kalute sisi ngun ka eneken ka wide tarso nyima ka mo dokma aro asbo tere just elect motola dora post me molu henobar musmara he ka bicho governing council chika ngo film do ngunuka niti cabinet mi handing over taking over mo mara action labi do kodala jodi action lama pa let pet mala handing over taking over al koda ngo court inchi jijem loko kupela nem palo koda ngun tani mulanja hadin din dikino miu koneka karon pa 2025 ka conference system hem kan idar udar do hopa simungun jijem chino pa hempa dor kai do ke ngo mulanja epil mili nge kai ngon chesa lobo nyape aru selo jodi molu tanika highest post pangunu secretary president secretary TSD kim heno hitan chika mika bodnam mun bomi selongunu latu makoda ada repeat keno rida repeat keno ho pasimun exemplary punish koribo lage punishment hobo lage
Dusra ngo sulo jalo loji ngo secretary interest la mulanja belungkwa ngo mumalike la secretary interest la mumalike kintu jijemi achumbudola jijemi nampinanitela solatai lokoda ngo manitama aru ngo seloka governing council atangemi action live makoda ngo court mi lokotai ngemi hala matikela ono sis ngo gonge takal pa henono si siska senyangka masih sina every year okla sislo pa ka search committee SDG mi ka secretary president ini ka executive mi ka wayo search committee mo lo ka lisot malalo kone mo ma sika bostu si senya kone kon change ne je search committee ka plus sato huna willing don hu mu bonando ke contest mo pa ide ono sika bostu mi nik dayokla nila hendo sis mat no lo search committee ni mi select mut no chimpasma bo eka chimpasut kora ngo camping jar mut dolan no hendo jodi ho sisi ka condition hal do je ka sis ka search committee ka menu si ne pa aido ayama hendo ne tapa hendo simi ya malo change do kora future ya open to all mu do kora dar openly ka hu contest manado MLA lo ka ini ka asu aya ngamu yo ka malado chikapa kita muro pandak hendo him no nila hendo ngo pasja pagongel do ne ka no camping mut do heno alo do ngo chimpasut kora sobse pele ngo withdraw mut do nembal ngo atom pit do la hesma ngo search committee do te koda Dr. Nani bat ceka abang bat lu tang ke dan sulu lu tang ke cini mio ke ngo secretary cekau hetang hem kan cini mio tanya tu do jiska mane molo mi jodi ngunu secretary bonang ko da eneng untani prat sekino hem kan kai mio secretary dula selong ngunu ceka mi ka mule tol do ne ngo chimpa te ko sobse pele ngo ngem uido muddo he gonge goni ne pangolo do ne siska mojo totally ayama siska mo chikan do kinte ko jije pasulu sablo ta ad bat lo tami mule te jalo pa molo camping melala la katam chis madop ad do bodnam se mungkin se do kelne ho pango search committee do pa koda tachem camping mo do pa kelne nomination file mo do pa totally makima jodi camping makas kenela open to wall ngon ka aya chikan kam don chikam makas silo do koda ato atom nomination file muskun to aro ato atom camping makas kenen to दूसरा ngka sabalo ngo silopit malus bodo kintu siska containero search committee ta kuchatu mati peno ako momi o siska ngunka year hage mobi mi mati peno sarmi mobin sar mati peno ngami ako pa mati peno aro anu ako siska hage komo jodi ngune makes kino koda ngunum time bito camping makas kene pengo definitely chakindo ngo I think ngam datana tu kalan ajin check rado silongam single botla botnam mubudo ngun pele makas kene open pa time bito siska election mani mi apato muti makas kenen to malarum ek hafta jal time bikato ngo definitely chakino